Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Naan si ini angkan pain ku mania supaya kita mandoga supaya kita hatinin makunya jasi makahapin dana kita misa sa ini samiaan ada kala magtambah menambah pefitnahin PGW bang muslim pagkasi muslim magbono bang muslim painte samian pagkasi muslim magsasew dumain yun makahap dumain yun makasanyang mania makaladjaya mania magkahadje fitnah mania painte samian pasaya-sayahan at kita kuntara painte samian agamaten mania in kite bisan sa ingge kawasagte nambah kita ngalamma bisan sa ingge kawasete nambah kita hatinen ngadekdes bisan sa ingge hatinen kahadjete makadiki kite makadiawa pamayam kite we pagsadi agamahin. Nah tuusi itu kue ni may upamanin iyan inakahan kita Allah subhanahu wa ta'ala bang niya hatinin dua pihak muslim pagkasi magsasa na subay hatinin pinagsulot subay hinatur na payamante yeme malahat mapatek manekal yeme lahat paite samya manekale me muslim siye me hatin nekale me muslim siye na bang upama in kitele hatite kahalanin muslim pagkasi andu kailu da kite mebbeg da kita hatinin nganda akpa inte ini matumawa ini mangganain pabisan pekatauhan ti agen historihin pakute tu Allah subhanahu wa ta'ala bang pain pinatetek ni pangatian me mahadjana me manusia le supaya hatinin gay mag kaungkanat me pitnahin supaya gay hatinin in kitele mian pinasaya-sayahan me kuntara islamin supaya in kitele hatinin dialim kawasen kabasag pigi pain Allah subhanahu wa ta'ala wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum dakam pain Allah subhanahu wa ta'ala mag katinin sagga dukdakam hatinin magkasausalla pain Allah subhanahu wa ta'ala fatafshalu sabab amban ien ga niya kawasebi ga niya GSB wa tadhhaba rihukum duk makaala pain Allah subhanahu wa ta'ala ka GSB duk makaala pain Allah subhanahu wa ta'ala kabasagbi natusi itu bang hepitu payamante bang pandangante hadje pitna manamal sarun bisan pinain sa inin dapu kapatutin bisan pinain sa inin dapu anuhin ye painte samian pangaltain ga ini ala ipainte hatinin sigul sagane makajari pinalabe si labean sanyang makajari pinalabe si pagbisa sumagua abene sa iyan painte samian pagkasi ni magbonoin pagkasi ni painte samian magpapatein iyan ni tamanan painte sa hadje kadek desin agamate bang painte samian yene pagbunuanin ko mesayen gay kyo makajari magpain bisan piagin pangildo kapatut bang janan ni hatinin dambua pong tinaino muslim atawa piye ihatus pong tinaino muslim magka hatinin halubilu sabab me kakahinangle sabab me tenggele amban kitehin bihat jamaku kita tuju Allah subhanahu wa ta'ala bang pain hatinin in meale tinaupikan atau bang pain meale pinatala ne amban pain te samian me fitna ye me hatinin pagsaseure pagsensong dele pegge pitnahin bang patek kasi hatinin si kauman bang patek kasi sine naga pain te samian niya pene ne bang niya patek kabala in kitele kemon langkum in kitele kemon lamun nahangkan ni hadjay say tepetawisakun kau niya makakalene painte samiaan me siye misa sa idin misa samiaan sarun bang asal pinatut-patut matu kep kita subay mebbeg sumagua sine binebbeganten busali do painte samiaan muslim sine hatinen tinenggehanten busali do muslim bang upama kita magbebbeg bang upama kita hatinen in misa sa inin samiaan dapu kapatutin inin dapu mian kapatutin na benalnen masin hadjania katawa bisate lesa makalenuhin makatalewin pegge kita tu muslim kita ine nelayu matag basta kita makapaku si pungtinete muslim si makahapin da kita misa painte me asabahin sa inin malaysianin sa inin me asukin sa inin sumagua misa hadja kita ngandua kita tuju Allah taala bang pain insiele pinatahala amban painte hatinen dialem ki pitna pegge bang
hangkan ni pinain pain Allah pain Rasul sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Pain Rasul sallallahu alaihi wasallam ye hatinen mamono painte hatinen maksudnen supaya paangkat pa dangkat hatinya palangkyo in kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, agama Allah subhanahu wa ta'ala, syara Allah subhanahu wa ta'ala, yene iyan hatinen fi sabilillah, ye hatinen sampurna jihad. Si di misa puene lahat Arab umatag painte samian di takale umatag si lahat Arab painte samian siye magbono pagkasihin, siye hatinen magbono hatinen magubusanin, magbuslahain, magbegkat nyawa na ien gay kita makazali mebbeg painte kasaan niyan pigi kabayaan kuntaratin magubus kite pigi kabayaan kuntaratin pinagsepug kite medalil Shia duk sunnah pinagsepug pinagbono o may hatinen Yahudi nagay kita makazali matuk sa ien subay kita hatinen patala amban mayin pigi fitna ien subay kita nganwa asisiya bang painsiya hinidayatan Allah subhanahu wa ta'ala bisan me mismo may pagpungtinaite silahat bang niya makahinang sa ini samyan gay makazali bisahante gay makazali hatinen tumpalakante atau hatinen bisahante ini nalagain tegalai ganta gihak sumagwa duahante bang painsiya hatinen kaidayatan pege me ale bangko ne hatinen in kaulu lu kau si pakarajaan dunya tantunen lembo kau gay kau makinataw-tao lagi ne bang alta du kawase du kapatut pag agewanin bisan pe agen ini gastuno bisan pe agen nyawanu lahanu ien gay ni hadja kita makabisa ini bang ine sine lalai da kapatutin sumagwa yeru hadja subay binisaten pakute tu Allah subhanahu wa ta'ala bang pain insiele pinaala ne atawa pinaanan Allah subhanahu wa ta'ala amban may pagsasewan dili duk ngahatul in antara dili duk supaya nigay tahinang pitna pagge bangkite kapitnahan sa ien ka bangkite kapitnahan po medali dien andu kahilo kita rubalik-balik makasyasein kita rubalik-balik hatinen kailoanin pasaya-saya nanti kita painte samian kataliputre yene me siye me milikan duk me siye me kuntarate amban me jiwis painte samian duk Christian iye nasal subay binoote magharapin iye nasal subay pagbusan lahain pagbekatan nyawahin si aturan syara si daakan agama si pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala si labean yene baktas tahinang wa Rasul sallallahu alaihi wasallam iye matumawain sumagua bangkoy painte hatin kahalan ku itu agen yu fitna kemon da kita magkahagat pinain pihak pelatnyaan magjihad atau pihak pelatinin magjihad atau asa ini samyaan sumagua payamante bang ini hatinin lai pangandaakan atau pemandang agamatin bang upama makahap dua hante si makahapin pagi makalaat dua hante bang nepain-pain te samyaan tahala makalaatin puas billahi mahu kamaapan labi-labinin keampunan namban Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.